Bwega tukoina mbere kwa twicokagira kaire murithire wa Meru TV na hikagita karatu thia na mbere kwigua tugikagira nguo cia watho kagita na karatu na mbere kwa tukithoma mantu mawatho mantu makoneni na sheria nyuma ya kuritha bura mugongo withiritwo werekerete tukaina mbere kwa tukirithagiria sheria nio iriuga takana mantu mwanya makoneni na sheria arukirirwe munde twina wakili ndeni ya studio. Karibu sana wakili. Thank you very much. Bwega nontu ba ukinyakira studio kairi na bwega nontu ba kuteneka ngoti ate itukothamiria ntu betu mantu mwanya makoneni na sheria. Asante. Kithi murithiro Meru TV mbere tutiambiria rwari rwetu. Asante sana mbeta wa mwendo wa Kaunyangi. Ibwaga sana kunkaribisha guku kwenu ringi. Enda tuambiria kwa tuendelea kwa ria mantu ja gukonia sheria chetu na kuritana ntu betu mantu ja sheria kulingana na uria sheria ikari na circumstances na wethire na wethire uria bwithera bukari. Alright, bwega sana. Kinyembere utiambiria no wiwe ugiturikanagia obici ciaku na ri nontu mantu mama bitumba kwa tukiaragiria garukirirwe munde mantu momba kwigwa muntu akenda kumenya mantu mengi nkuruki akaya na haraka nyo bicini kuelezwa zaidi na utungatiro kile mantu ama. Okay, thank you. Twethera turi ala Meru Town Think Twice Building. Kibara bate kumanya ara Think Twice iri kuri nyombera ya twerere uchumi thaiji yetawa Magunas. Nyuma ya Magunas na street wina mije kawetete Boken Silver ukethira nyomba yandiki Think Twice Second Hand Clothes ugatonya nyomba uje kawetete kugura nguo ciakwe Think Twice lakini nandi antutonya Think Twice ugaitia stairs monka second floor ukethira F Kaunyangi and Company Advocates na inyo ukethira re within vicinity ya area utemenya kura itwekirite signage ya kuadhira ntu na kuelekeza ntu mwaka ofisi yetu. Additionally tuna ofisi yenge Kirindine au directly opposite court Tigania Law Court inyayo keja ukethira F Kaunyangi Company Advocates turiau tuweterete tukuhudumia na tuguteria. Alright, bwega sana. Thank you very much. Rukirwe mudhikiria na murithiro wa Meru TV tukainamba kwa tukaragiria mantu makona sheria cha umenyeri bwana na I think kupatungatira we mantu mengi makona sheria cha ana na kubamenyera. Maybe mbere ya monde twambirie imantu mari kumatemaga gutwika mwana aga ni kwigwa kimenyagiro kana na kia mwana kwigwa kimenyagiro. Kou mwana riria aciarirwe yes. In fact nyambere mwana aciarwa riria muciari ari umurito au ni omenyeri mwana bwambiragia okay. Ukambiria kithira imwe kururia umurito akaria bwega akanogoka akethirwa na gwita cibitari akethirwa ari na peace of mind kana mathuganio jatariritie na anganirite kulingana na uria kumba so wira wa barabara around we bakamwa igita ririega nontu quality ya pregnancy niyo ega affect uria mwana akaumira kari ekuru bakumenya wira wa ugatindokirira rira ukethira na kana kanyonyi so umenyeri bo mwana ikuma o mwana ari kiumbere aciaro irio barabara around nyina that is ni the mwana kana ciari ba mwari uria we pande barabara antu banja bakaimbiria mwekuru uria ba mwa good time mwana akiuga guciaro riria mwana aciarirwe akenda kuria akenda kunywa agekira nguo tukwiji na ndiko ina diaper kana gakura kure kakenda cibitari kakenda skuru when wije mahitaji ja mwana uria jakari na mwana riria ajire mwana no aciari bangana baire na kawaida na wethire kwithira na uria in a perfect world aciari bara babati kwithira bakigwatanaira bakarita ngugi ya kurera mwana wao kana ana bao nontu gutikingija muciari withira uri na kioge kinene ndiguru neje ja mwana ku kana kumenyera mwana ku so mantu jau ijo trima rimwe ijaremaga nontu bwa buga burari na uchore na mtu kanenya bugurene kama kugurana bugeta bukathukana rira bwathukanire antu bau bo baire
ugatirima either kwenye mwekuru na kwenda gutumira ana kuumiza mukuru. Mukuru nwe na kwenda nyawe gutumira ana baba kuumiza mwekuru. So in my experience utirimaga in most cases riria mukuru akwenda gutumira ana kuumiza mwekuru katiga kurera ana bawe. Ati thomithia ati menye imbi barejaga ina bararaga imbi bekaira iba jagwa inya presence ekuja muchiari kwethira inyo hetho tibio wina bio indi no kinyanja kana inyo hetho bote amwe ana bakuiba kuije iba ije baba iba ije nare baba therwari iba kwekanya kana go spend time na ethe nonto uchiari kana kurera mwana te manto ja kurita mbeca ke inya manto ja jange kwithira ina presence na ana baku bagakura baijete imanto ja mega mono. So rimwe witokethira arume bamwe riria bathurana na ngina wana baria aetaga buru ati ciuguraga karaga na jara maingi ugetokethira muntu inya etire buru etambiria family ingi orirwa baria ninya karega kwambiria family ingi ntegwetikia ni untu bubwega gutigana bakutu ugatirima nande imuntu munene lakini ari behave jangu kundume menya nchamba yo ethiririe ngugi ari ori otimantu jangienda kumenya nandi ugatirima ni ukuri u uka of course ukaumiza mutiari ubungi lakini ntuku at the end of the day uria umiaga muno imwana oku na mantu jau ijo twitata na record tukageria rimwe kuchwa solutions kana kimiro ikiumire gochwa mtaira maybe uria achiari babenyetha bate kugwatanira uria bakomba kurera mwana wao kana ana bao mwanka riria mwana agakinya miaka 18 kana riria mwana akathiria kuthoma kulingana na uria Murungu atharimite mwana wao. Ibwega sana. Injury irigo kana factors iri kuitemaga maybe koti iraitha yuga maybe mwana wao akamenyerwa no ing'anie kana amenyewe ing'anie. Okay. So maitajara maingi withaira ana kwa ikwetha kwena ntemenya mbuge classify ana lakini mwana uri wina miaka 10 kwinama kisheria beta wa children of tender age arwethre mwari kana mwije mostly anabau ba tender age ibenda go kana sheria ore thithagia ikwithirwa mwekuru nyina wana baria mostly no nenkagirwa ana akethirwa ina primary custody. Primary custody kuga inya kethiri bwathukanire uju no gatigwa nana no karaga nana lakini untu bute withire kana kwithirwa gutiumba kwithirwa kwina circumstances chumba gutuma mwekuru agatunyo mwana ithe wana akanigerwa kwa mbere mwekuru akeja kwithirwa ari umumaramaru promiscuity na no kumba go prove especially ja baba mtu etaga wina nyombeku lakini anto batura kuma batonya bakiumi bakubongera na ini anto mwanya promiscuity is a very iginto gikithuku muno kwoniana ni affectana mathuganyo psychologically nyora mwana akuraga so muchiari mwekuru akeja kwithirwa akariuria na no bombe kwonia court na no atunyo mwana. Number 2 akeja kwithirwa ari muntu murebi kwa tumite ina kisheria itawa kwithirwa an unfit parent ba court ya gutegera ikona ugwe utibati kwithirwa wina mwana inyoke thirwe ngino mwana uria so maitajira maingi ugatirima mwekuru uria akerwa nanenkire ithe wa nana wena ndi agatwika no geta kuriongira ana kana na bagetwa muriongira mantu tajau lakini jara maingi 90% of the time withera mwekuru kana ngina wana bara no tiginana bwe mbeche chithagirwa chiri gitumi kinene gya ku determine urakegwa kimenyagira na baba income na itherwa income temono urempomba kueleza ni ujo nuitare mo katirima ngino ana mbuga na tigire ngugi kana nyethera na kurita ngugi ithe wana mbuga no wina mbecha nkurukio
jara maingi kwethwa wina mbeca kutimaanisha ukajukiana yani utunye mutiari uria ana kethira especially kethira mutiari omwe kuru na ate guchiomba lakini ikira ate kuomba imbeca kiati nacio so irio boita court ja nande aja tugatonyera sheria ingino tukwina sheria mwanya kethira bagurene na murano kana a marriage tirazima murano menyinya kugurana kuria gwetu kwa Kimiru no marriage no kugurana so akaja kwithwa ibagurene na bakaraga amwe rimwe kururia na ta court ageta akera court inyetha tukwathukana kuri standard mtujo arambikite ya maisha kwe aramenyerithiritie uni na ana bakwa nkuromba court to maintain standard area rimwe na ndeke siji chiethairwa chire on a case to case basis so lakini kwethwa wina mbeca kana kwethwa tina mbeca kutigwata mwana aria uria umbati kuonania yake ikuonia kethira mutiari is a fit parent kana unfit parent ibe bituma mtu agato mwana kaingi nuthagira ukethira mutiari maybe munora pe wana ukethira na kurega mutiari uronge ona mwana wake kana you know we na contact na mwana wake sheria yugite atakire mantu ama na atagukarikaga undu wa gukaya Kumiru. Okay, so sheria twina sheria mwanya ya mbere katiba article 53 yugaga aciari bena rights equal kiria na bao kumaanisha uni ntimenya ketha ndina ana ntimenya gwataithe wana bakwa ona ana akiendaga na akeja kwithwa ati muciari is not an unfit parent nontu kwe mtu nenkera mwana ugeta mwana akeja ringi kana kwite kwe mantu tajau akeja kwithwa atina mantu tajaria utibati gwata mwana kuona muciari ungi na mtu uria ukuga na gwatwa kuona na bawe na bati gwija court ageta akauga na kwenda access kana inya custody yana na court ichitekaira mantu jau na kulingana na case again case by case basis kulingana na mantu jarabu inajo court ika determine ura bukathithia all right ibwega sana na maybe kagitakaga ku maybe akumenyerana na mwana atakinyete maybe tugeno kuga ni tender age eno ya okuru ni kumaanisha mwana atiumba kwa maybe gutura nethe mwana atiumba kwa you know akewa kanya ko tara urakwenda maybe muchiari urakwenda again mantu ja children of tender age jara maingi in most circumstances panenkairwa bangina lakini yo undakwira ukeja ku prove ngino mwana ore is an unfit parent ithio mwana na nenkagirwa mwana na gitaburia na akarerana bawe okay yes na mantu makoneni na kumenyerana maybe tuge muchiari yo kuirana na arora na rona ruthage ono atuika tiruthago na atagukarika uchokaga court na ndeka depend bwetire kwa children kana bwetire courtini antu bara baingi bambiragia mantu jaja na aria obisi cha children nande weta mturia etwa akomia mutwe kana karega kweja kana ora bugite athithia karega kuthithia no choka na kwa children akasamond lakini menya bara batena power nkurukia kumwita riria karega bakwiraga ita court weta court omwita no arega kwe gintu gitawa notice to show cause ewe ikuga ija kwirwa weje werese koti niki nontu ite kugwata igwikira mpengu ukaranara tonto kana kunge na nde ikyeto mi sometimes mbuga ibeta weta kotin nontu kotin na njira ya enforce order sire ejene na gatuge kwina ndu bagire bawetwa meditators to ni mediators ya bethiritwe bakinenkagiro kanya maybe also magamba mamwe mama nini manini maybe no batumike go save magamba mamwe ta mama koneni na ndeto chiana of course sheria ura yugite kwina katiba ora nkwirire kwina gintu gitwa Children's Act
kiri mantu jonde jaja gukonia mwana muchiari na court na inyaba wa children's court rionde everything they do either very guided na the best interest of that child kana those children kwau ukeja kwithira kunenkera kwata muchiari uria mbuga uria unfit ku mwana niyo in the best interest ya mwana na atagwa mwana lakini inyaku tegwatwa buru sometimes kwetha kwina gintu gitawa oja supervised access rimwe tuge mtu arari murebi kana narabaringanga muno ende court itigeragia ku foster kana itigeragia kugwatithania na gucokaniria nja mbere ma inkwenda ntubelewa kesi ici ciana nyatweta nara kotini koti itigeragia juu chini kugucokaniria kana kubwa solution iria bwinde bukaigwa bunganiri nontu ntukwikithira mwana uju nwenu na ugwe wethiro ugwiritwe na muchiari uri ongethiro agwiritwe in the circumstances bukarira mwana bwega is in the best interest of mwana uju babwe bwithiro buri na harmony kana bukigwatanaira inyethire ibuthurene bukethirwa mantu ja mwana buri ari na kanywa kamwe au iburera mwana bwega na mwana agakura bwega mathuganio na inya kimikarie na mitugo ya mwana uria bwega kaingi mwana naitha gwagitumika ta weapon ya kirindwa chia chiari wa bebe mwana uyu atuika na gutumirwa ta weapon muntu abatia ruthata kana chiari baba batiri kwa bakiruthata mbuga to be specific uga gutumira mwana ja weapon tugeja muchiari uria wina primary custody agata mwana agata muchiari ana bau so ukeja kwithirwa muntu no gwatana baku na no kuigwa buru etumira na baku kugukanukia kana kugupunish nontu mbuga ibwa thuranire kana mantu jenu jatetere uria bwendaga ubati gwita court weta court ukera court no gwetia access kana no kwenda kugita buria mwana ore oku so imbira na mostly mantu jaja affect arume muno kana ukiaria na arume ukaigwa ntumurume akwira oni nyina wana bakwa kambatagana wa muri oreta court gwetia na bau akwira ari ukona mtu uri ati serious nontu mtu uri serious ukugaga gwatwana ari serious na ari muchiari wina ururu na mwana we no bati gwita court ukabona nkiro mwana nontu ria mwana uju agakura ri uga akeja ugeto mwire nyakwena ambatire ugu agakuria nate othithirie wa mwire ndetere court lakini ukeja kwetha oteta court ukwera ate mwana uju no mwendete na no enda kwithirwa wino eka watiro utekona so encourage achiari barabara yome nao na no kuigwa mwana oku agitumirika ja kathanjugo kura kila siku eta court bugite buria nara court ichithithagia mantu ja ichithikaira na ibageragia kweja na solution ireka ikagwiria kila mtu but number 1 uria court bategaira ni mwana uju best interest cha mwana at all times na bungira mpumba kwira muchiari ugo gutumira mwana ja kathanju waja muchiari ubati kwithira wendete mwana okunkurukia uri othwire muchiari uri ongi love your child more than you hate the other parent kenda wethira no kwenda mwana oku ukamenya mwana kumenya ithe na go spend time na ithe igintu gikega muno kiri mwana ure so kethira tethe ukumura te murebi te nenkera muntu mwana we mwana amenyethe ujungi amenye mwana we pakure mwana oku akure bwega ria kura akeja menya anateka batura batije na ana ibonaga mwana akamenya muchiari uria wari thina nuriku so nenkera muntu mwana we kana nenkanira access yana na ugitegura na abwe baraba gwetiana no turi mwe muntu aja akwira inkwenda mwana indi atatumenya chiringi atije mwana areja ambi imbia nyunyaga na araraga jabati gwetha je mantu ja gwitaniria all right we mwana kine miaka 18 gukaragata sheria no kachi chirukaga kaitaya nagirwo kana what exactly happened okumenya muntu akinyire miaka 18 na kesheria te mwana imuntu munene imuisi ati kwa uria gukaraga
akeja kwethura bado mtu uria no muritwa ni ta court ukathithia gintu gita wa extension ya parental responsibility. Okay. Nonto tinya ke sheria ke withire wethaira mtu miaka 18 ira nindi are form 4 kana nindi athiritie form 4 kana are akui kuthiria form 4 akenda kuthoma nkrukia university college whatever so are anontuteka are ngugine ina ndirio bwita court bukathithia gintu kigwita extension of parental responsibility mwangarira mwana ujo akathoma athiria nandi au nandi bugitaburia kumira umenye mtu munene nandi baka deal na aciari bao jantu banene bakandika antu banene sheria yawite atakima antu maybe tu antu bao bataga na kurana maybe kam barikani na uwa karabao akarire bado sheria ya private yana ya baba uranika maybe batigana ora gukaraga itemenya go apply ja bara baguranite batigana nontu sheria ya bara baguranite batigana ena ore ena benefit ya gintu gitawa the Marriage Act na gintu gitawa Matrimonial Properties Act lakini keja kwethura butagurana mwana wenu bado nwe number 1 na rights ciawe icio number 1 above everything else so uria mtu athithagia kana uria gukaragwa kutegaga uria ability ya muciari kurera mwana uria akumba rimwe no ito wakati anto tuge watirimanire na kamwari burendana bwina kana kana baire kana bathatu indu tamugura lakini kwe maisha jareo mwikite kana jareo menyeretie so koti tigeragia gucokiana kwikana maisha ni otajarea rimwe no ito watirima mtu nagurene kwawe lakini ena twana wome anavaria no wana baku no mwanka ubaike kethira na bara barenja iba maisha dara na bara barenja bagukara inya baba bareome no bati kugeria kubaika kintu kikunganana ko kugurana ka kurega kugurana kote affectaga rights cha mwana nonto ithio mwana na bati kurera mwana we ngino mwana na bati kurera mwana we inya notwithstanding kwithira bati kurene bobo bairi all right bwe kiri bachocho kwena bawujwe bana na demono thagira bawujwe bana kinyiba kwenda maybe kona na tabara bob sheria ni beti maybe kwa bana access na ana bao in cases taino maitajara maingi la case hiji chana ndikwira chithera chiri on a case to case basis nonto nwetaga tirima kuri mwana mutiari agire mwana aratigira ujuwe na areta ana mwana ujo akurete je ujuwe na guita mwana ujo kiri ujuwe mwikia kunge kuka destabilize mwana so koti chitegaira mantu na ikagitaburia na ikagita urako na yota tuge bakagita kulingana mwana ndienda gintu kiria kwenda muthikiria akiuma aja kana tukithiria aja gintu kiria bati kwithirwa akimenyaga number 1 gintu kiria buruko titegaira i best interest cha mwana uju so akaja kwithwa mwana na menyereti bojuwe na karite nojuwe na karite bwega kumurita kana gwata ujuwe ana mwana uju iga affect mwana so sometimes kwatichu ichieja na oda ndiye kwera manto ja moto me yakuga gukaraga oju no to i circumstances ora chikari lakini kinyabo akeja kwithura utewe ikudhuru mwana itego affect mwana bothuku ibaeja wa access kana mwana agetekirwo kumenya antu bau na inyakot ni encourageaga muno mwana kumenya antu bau bangi okay bwega sana kwi mtu nkona akiuri mantu makonene na mwana maybe deravi tingwiti ni kuma kidogo kire topic yetu lakini mantu mana akauria kagira kara mwana inambere kwigwa kibitagia na maybe awatu na mabitia makobatara maybe mwana uyu kuingirwa kana kwirwa na ranchera ukarika gata in case ukethera maybe mwana uyu ari manyagiro ni na gwatwika kuingirwa mwana uyu abatire kuingirwa ncherire kuna isheria batire kwigwa kithukagwa ekarakareta maybe mwana umunini aya so Children's Act ni uga uria ana babati kugita puria beta wa child offenders child offenders
kesi ciao mbere kisheria ikambiria naru etibati kuthiria mieri 6 kesi gwitathira. Okay. Nonto again ni mwana. Sheria nigeragia gu protect ana muno. Na kwe gintu ntuko iji bathithagia gitawa diversion. Ugeto kona mwana wina mantu ja kubita bitia. Pukamurita antu atonya mantu neje ke criminal system yongwa buka divert bukai buka gita buria akathithirua kethri counseling na nyomera tairia akiaja integrated kaire ke society na bara bangi kire bara bomite mitoburu kwethera kwena Boston institutions na ria anabara baikagwa lakini yagikinya miaka 18 kare kagirwa akagita buria na inya baba na untu bungi buria mtu abati kumenya mwana inya uragene atikinyetie miaka 18 kesi yawe kathira akathithirwa tuge ya diversion teu kana untu bungi inya riria agita guchwa good conduct kesi ire tithirwa eti umaira kinyumira cha good conduct so sheria negeragia burugu protect ana kenda riria mtu agikinya miaka 18 riria nande were mtu munene kireke sheria ibageragia kwithira baku protect buru lakini jara maingi nutirima cases yutu inacho na ituthiithagia diversion na tuka make sure itathiria mieri 6 kote. Maybe tuge mtu akuthi kotini na maybe mianke no itini ya mukinyira ya kinyaga mbere kotini kari chenchegere kathongo thare mtu munene kana ari okay court iti applyaga inya sheria gakurukwa na arua ite kethre tare kukume goro ite ambe mantu jero thathirie goro jate affect sheria iji okay to cheta retroactive application of law we don't do that okay ara yambiririe ne uendeleaga so akaja kwethwa atakinyite athithitie offense ira ari mwana miaka 17 kana 16 atibati kugita buria na uria sheria ekuga na ingwetekike tumi kwena provision teu ya kesi ya mwana ikathiria mieri 6 ethiririe mieri 6 in fact kisheria kibati gutewa so tuginyawe na miaka 17 mieri 6 gombere gitaburia menya mbere okinya 18 kesi yakuni bati kwethira kuthira lakini in the circumstance kagutirima tuge urathithirie gintu jegoro next week okinya miaka 18 in the circumstances kagutirima jangu bado iba consideraga wathithirie kikosa giki wi mwana na ni bagathithia tuojire cha mwana sasa kwena ntika na itwe gwa kana kwetha ukadibu kagwa kwena nchera ana bengagirwa kinyaba kathomithagwa na gugu kuge kinyama ngoketha maybe mwana kuingirwa na iba chukuru chia na nchera you Boston institution remwe nwitaga ugatirima kuri ana bara bethara bomitie mitoburu akakura bangi rimwe sometimes ugatiriminya noragite antu kana mtu na inyo muthithiria counseling kana inyogeria kwaria nawe ukona mwana uyu akumia mutwe kabisa baba ikagwa na Boston institutions tayu na ria bakinya miaka 18 aba umako okay kwa mtu akinya miaka 18 kinya na arora kauma tu that's very nice kwena kiru tukuretu agagitaka tukuraithaga mantu mwerekaga mugongo kiri kumatu kiri mantu maana rais nararirie goroga antu baratho maguru na bari kiuba kairo koti nambi sheria nitigirite maybe mtu kurathwa kinya wewe maguru kinya wewe njara kinya wewe iko maybe kinya wewe na kuruthata nitigirite kurathwa na askari wogutu okay gintu kiu in my opinion in two things ya mbere genuinely akaja kwethira polisi ura na gukirira maisha jawe kana ja baba bagwita kwithia police station nonere bara baithiria mabusu ndene na antu barakua ukaja kwithira kwina genuine concern antu bau bakathithio etawa utiuragaga kuraga incapacity uri atimenya kuendelea kugita buria lakini naja nio thina kuona kwina thina kwina last year rira kwari na maandamano kwi muthakore woragirwo etawa Rex Kanyike nuko menya Rex taka arathi kiongo kana nkingo kana arathi kuguru na araringwa na arakua
Kwa menya ikwethera kwina ataris cia tharike na cie maguru na ndiria wirire muntu ratha muntu kuguru ri akaratha atiri matari muntu agakua ina mwanya jure jo kumuratha kiongo akwa na kuratha tie mwanya leo alafu kaire itwije ura antu babethero bakari sometimes bakaeta batirimenya muntu utorera na mantu ja uguru bakurathe bagwikie bagukamate bagwikie sama baugenande batumirere excuse ya kugitabura ikwethera kwena kisheria ikwethera kwena circumstances iri kwa lao use of force lakini ebati kwethera orionda kwelera kare last week ebati kwethera iri proportionate na ebati kwethera iri warranted all right bye sana thank you very much Ndigwa mwarekere wakwe twira chetu kinambe kwikirira maybe to kirekeria no gitwiraga manto makone na FK advocate nambi na maybe sheria rabo raithagiria mantu mara kesi rabo thia nambere kwa gwitungatagira na mantu maingi mabwigi okay batwe aroria turi ofisine itwitherwa tuna antu ibeja bena thina mwanya mantu tajaja jana ituthithagia itwikagia kesi taiji court mantu ja miunda mantu ja kuthitanga iku we tuthithagia mantu akwijonde wethera inya criminal case ukethera wina igamba ukwenda wakiri ogutetera ugatutiri maria ntukweji kwenya small claims ugwetoka mtu tubeca twaku tukai tutikinyite milioni 1 ageta akaura pamuchwa ukeja tugeta small claims court tukageta bure mbeca tuthithagia mantu akwijonde mtu amba kubwata hata maybe akienda kubukinya na njira ya thimu kana mitandao ni narora okay namba ya thimu ni 0729 049 262 ukaringa utirio kambaga wenda no utumenya WhatsApp utanipata bado ona mbene oyo twina Facebook page ya ofisi etawa FK Unyangi Advocates na Facebook utatupata pale na itovu welcome muno engage us tuonera tukatethania bwega sana thank you very much wakili no ntu wa gututaria na kutueleza mantu kathomba makonene ya sheria cio menyeri bwana maybe migambo ya muthia tukirekiria migambo ya mwisho especially kile mantu jaja jo menyeri bwana ndenda kwira achiari kintu kirambira nya clients bakwarira beja ofisini ara ibeja pamwe para karuburu mwiraga ndendo mbira gintu kimwaki mwana ojo kuno mwendete nguruki ore othwire uju kana ururubure okwigwa akeja kwithira ugo no kwenda mwana oku nguruki ore othwire uya best interest cha mwana oku at heart every time icho bati kwithira okithingataga na agwe muciari uri okuga no gwatwana kana mwana na gutumirwa ari kathanju na ate uthithite menya no bati kuonia antu kabera ndirageria kuthithiona menya bamwe utinya bathithagia buga kiambatagwa mwana ndona gwa mwana utirera mwana oku uti inya mwana inya kanya kongwa ni nyokerwa njoni uvukarakare utenda ukanenkerwa mwana ore ate achiari itumenye ana baba betu ni yewa binene muno kuma kire Murungu na utengu gengi Murungu akwete ndiguru neje nene ikurukite kurera mwana ore okubwega ubati kumwa attention na kumutungatira kulingana na uria uko kumba bwega sana wakili thank you very much nonto bwaro lero rukiriro ya munde bwega sana thank you very much kinyago na umurithiro Meru TV nkalo chimwanya nonto bakwena mbere kwegore ndeni ya Meru TV rukiriro ya munde na ngwitiya o kwena mbere kwegwo kimanya maingi kinyira wakili bukaina mbere kwa bukera gemantu nkurukina gautetheria kiri mantu mara withiritwe uri no mwanka kimikyo kenge tugeramisi kiri mubango yo wetu wa kumenya watho twina mbere kwegwa tukiona na kaire na kumakitiritio kirego tukaina mbere kwa twikwendagira ntu imbega tukwatanite na wakili Fides Kaunyangi niyo kwa dharba mbetane family zo Kimathi tutawara rongi Alex na Ramsey nibwerekere ba korokero emunde karabwega